mutegeri wa Weru TV gatwira mwathani bwega nuntu bwantu kuyijingi abangite kwaraniria natwe kithomo kia narwo kiriuga atiri karaga utheri katwambia na maromba mbere. Baba ndene rito rya Jesu Kristo tweja mbere ya uthio bwaku ndaikeje tukiuga mwathani wetite na mbere gutwira uria tubatere kwithirwa tutheri twakuria ugatutongerie ugatutumenyithie kuria tu angaratanite na ningi ugatwikire inya kuria tukuremerwo kuthithia wendi bwaku ibwega no ntugutwigwa ndene rito rya mutanagu Jesu Kristo twaromba ningi gucokia nkatho amen. Katwambirie na kithomo kuma iukune Timotheo embere pambirie kamustari ka 20 nchoke mbina meanini Timotheo ya mbere mpambiritie kamustari ka 20 kariuga atiri na antu baria beagia na bori bakanagie mbere ya antu nikenda kinya bangi nabo batua gukiraga 21 ndakwira muno matiri Murungu ariho na Kristo Jesu ona araika baria batari ati umenyere mantu jau utikuthurania antu uria bakari 22 ukorori kangagira mtu njara na mpwe kana ukarata ugwatanirite meia na antu bangi umenyere mantu kanchokere kairi ukara ugwatanirite meia na antu bangi gwekaraga o uri umukembu. Biugo bibi Paulo ugutumira Timotheo kubiaria ureje andiki ndene yukuria Timotheo embere ni ithano kamustari ka 20 mwanka kamustari ka 22 ibiugo birito muno akwaria ndumba yawe gutwira iri ariria na ndi bara betanitwe na mwathani nikyo kiongo gia kithomo kia ntuku ena aru kana muoroto jwa kithomo gia ntuku ena aru juriuga atiri karaga utheri bara betanitwe na Kristo ibabetere kwithirwo bena mwanya ndiguru iji ne angaratanite mantu ja maingi muno ni untu bwai bara betanitwe na mwathani ba kwambia kwiringanira na mantu jaria batibwirite kwithirwo bena jo. Ndirarigarire ntuku ingi tukiona taarifa ati nukuigwa pastor etite kwarogi nikenda kaewa ndawa cia gutuma ashirika baingi ya kanisene. Ndenda gukuria kwa mutegeri wa Weru TV na mai mwathani waitire ngugi kanisene eu lakini nawe jontu gutireo auga gutireo antu bae bakorwo ikirithwa mbao muntu jo aragwatikana na arane kwa werune na kuombekeka uri umwobo untegete gukurukira Weru TV mwathani ne kwaraniria nagwe ariuga atiri karaga butheri ari twira tukarage tutheri bara betenu na ritwa riawe itutumite ngugi mwathani aitwa muno kuma tumeria kuma shirika kuma wao itutumite ngugi mwathani aitwa muno nuntu bwai mantu jara tugukara twina jori imantu jaigiuta tena wendi bwa mwathani ukathome ukure mutumeria riria aria bwega muno ndira rikwariria mantu jagikuo rikauga atiri gikuo gitungaga antu bonthe babega na babai gicunje kiu gikenderea kuga atiri gikuo gitungaga batheru na bai mugiro kuri antu bai mugiro mwendo wa mwathani na ikyo gituma nkwira atiri gwe ukarite wirutererwo mwathani rutato ruriuga atiri karaga utheri gwe gitumi gikinene muno we mukuru wa kanisa karaga utheri we na ritwo gwitwo pastor kana murithi karaga utheri ngugikotha jontu mweneo agakumbithia arirwa no mutheru
akaraga antu are kuthungukite bwega na no mutheru na atigwatanagira na into bionthe bititheri na atigwatanagira na into bie mugiro nguge kwiga itoa wi mutumirie kana wi mushiriki ndiria wi mukristo ndiria okethro wi na mugiro na nwirigirite mwathani akumbithia jari okuthithia kenda ritwa ria we rikumua indi tiritwa ria we ochuite rikumua iugwo guchwa uri ogakumithua rute torona aru rwina mwathani ne kwaraniria na atu agitwira tukarage tutheri kwina gitumi gikinene muno nkoma na ije sirieje warikia kuonoka ri kuri antu bonoki indi batitheri inkurikana egita rimwe akira aritwa bawe gati kenu kuri muntu utitheri uri umwe bara batitheri nwija kwithira wetana ua na Kristo indi maandiko ija gugukujira bwega ati na motitheri kwina asara nene muno kwina asara ogekira na asara ogeta no kaga moyo jwa Kenya na Kenya kankuherwo no rumwe ndathomere rwarutere rwa Asia mwandiki ujo ugaga atiri agambi kana manjanji igita rira rinene rira bekaira mantu ja guere bekaira nkingo kana rwambambi rura bekaira nkingo bate amenyaga gueje yaumite na bate amenyaga gwinyomo kanyomo kanini ende ikande inde nyama bate amenyaga ngaramere nyomo ewu yetaga bo bagwira irwo gwikira nguo ire ndwambambi ire cia kuonania muntu wi mugambi ende bate amenyaga ngaramere ite nuntu boka kabiti kare gakiuragwa gaitwa muguta jontu kwirikana kabiti gaka iko kare gwere igoro muno ndene nthiguru nandi mwandiki uju areresa ngaramere mbiti yetaga ikenda yuragwa itwa muguta haririo ntu bwandingithirie na inya muno mutegeri wa Weru TV mbitiere ne imenyagira muno gwere yo jontu ni njeru na ne rangi njeru kapisa ya imenyagira gwe yayo itikagiteruko na ndi jontu kari na rwiro muno antu bara betaga kugia betaga na kuro na jontu kuro itomba guka gwata uria bathithagia bamenyete mukarie jwa mbitieje na ate bathithagia betare kari na gikurungu eithe igene kana mutine kana kibarine bageta bakajukia ntaka kithiro ije ng'ombe bakathera au kamamaga bakathera bagakaruko rurwingi bagachoka bageta bakarekeria kuru barekeria kururi chikenga na kabiti karia na noga kuimenyera inyaga kimatuka kari imenyera gatika geruko nako kabiti kaka kiria kathithagia kari ndingwa gachoko aria kararaga na ndi barekeria kururi kabiti karia gakeja rwiro gategera aria kamamaga gakona igwa kintaka oito mutegerio Weru TV tegera nyumo burie kathithio ntu bwa kurigarania muno na ciira waite mathugania jabatwi kabiti karageta gategera nyumba ire kararaga kana gikurungu kire kararaga kitheri ntaka na kina ruko gakarunga mamwari ne ou ate na mana makakuru igakagwata nuntu bwai gatiumiria kumamira ntakeria na ne ukariga irio otheru bwa gwerieko kurucia akagwata ri antu bana bo bakuibangite bara bakugia ri bagakagwata na ndi mbere kuru itera kenyangia muguta bagakora bagakarita muguta bageta naju tegera mbitiye kithaka we mukristo ete thitha yontu bura bwera wana gichonko ete compromise ne a Kristo bangana basiethera harine ate jontu ne kuona antu bara aria antu kuikugeni na antu bate muije bakambia kuthithia mantu ja gutema ntame ne a Kristo bangana mutegerio Weru TV bane kwanja ciantu baijikene ne indomba cia mwathani bakaria njeu ende nyumene bakeja gutema ntame nene inya imwe itemenya kwarikua TV ne jeje ibangana thaiji barugurite ngugi ciao
batharimwo ni mwathani na ngugi nene uria bakomba kwandika na baba ingi, lakini antu baria baritikira advantage ana bankia kubatumira kimwiri na njira iria tibuirite, na antu baba bakiuma arome barionani uria bonoki. Maandiko jariuga tukarage tutheri, maandiko jariuga tukarage tutheri. Ndiguru ije ni gwati kirumi nuntu bwantu baria bagaruki betanitwe na ritwa ria mwathani na batigwita uria kubateri. Mantu neja siasa ibukuona thina iria ikwija tegera thaa iji na ndi impare tukunuririte metho tutije tukithiria mieri ithatu tukethora tukinya ariku utije kithiro egita riti kuraja ruji ubukuona rukithira rukiwa miuro utije kana ugatumagira ana baku Nairobi roje na mitungi utije, lakini mantu jaria jariku kuri antu bara babuirite kwithirwa baikagira mwathani bakimwiraga atiri mwathani tuigirwe kiao twekanya kange mwathani tugutungatire twekanya kange mwathani turerie ngai twekanya kange mwathani siasa cietu cietana njira iria buirite bari kubo bakurira ou. Maandiko jariuga atiri ruteto rwa mwathani ruriuga atiri arienda antu bara batumba kwendekia raisi na antu bara batumba kugurwa raisi na ndi ibai kuba rongi kianyene kiria giatigwa gigukoboka ibai kuba rongi gategate ka mwathani na ndiguru bai metataira utiga tugie na gwo wone utheru bwe gitumi gikinene muno endo bo mwathani bara betanitwe na ritwa ria mwathani kankwengerekano injaga muno umithuganie no mithuje wone kweli antu ba mwathani bakara batheri mwathani antu au no aethaie gikaro kiawe na nio areuga atiri baria bairikana bathatu batirimene nuntu bwa ritwa riawe ari amwe nabo. Ndene ukura kiambiriria 39 kana 39 pambirie ka mustari kambere irugoro rwa Joseph kana Joseph nkaririria gwokui rutero rwa mwathani ruriuga atiri nari Joseph nawe arenikwa araikwa Misiri na Potifaru mu Misiri umwe wa Firaoni uria wari munene wa askari ba gukaragia munene aramugura kiri Aishumaeli bara ba mwenikite ku mustari jwa iri jukauga atiri mwathani ne ari amwe na Jusufu na mantu yawe jarabua na karaga nyumba Misiri ou wari mwenewe na mwene ou wawe arona ati mwathani na ari amwe nari amwe na Jusufu na ningi ati mwathani ni atumaga mantu yawe jonde jaria athithagia jabua raithirie yendo bo mwathani i Josefu akwendua ntena kanya ko bwere sagi kinya kwendua akwendua akugoro imuntu utije gutungata mwathani, lakini muntu uyu ari kujira akauga atiri arategera Josefu arona nama muntu uyu mwathani ari amwe na atue ari amwe nawe nuntu bwai mantu yawe ya kwambia kwerekana utigantige kugia mbere ruteto rutwire rungwa uthikira kamustari kainya. Jusufu aronwa ari umwega ni Potifaru aratua kumuritagira ngugi araethwa niwe muraithiria wa mantu janjewe ninge intobiria ari nabio aramunenkera abimenyagire. Bwana asifiwe. Arona agirite methone jawe ruteto ruritwira atiri aramunenkera njewe na intobio ndabire kwa njarene ciawe ruteto rugetana mbere kutwira atiri kurakara atiri riria amwetherie muraithiria wa gutegaga njewe na wa kuraithagiria intobio ndabiria ari nabio mwathani na tharimire njaya mu Misiri ou ni untu bwa Jusufu na intobio ndabiria ari nabio birathari mwane mwathani biethero ne biria biare nja kana biria biare mundene na intobio nde biria ari nabio arabiekera njarene cia Jusufu nawe aramuturagia muragia mantu ya intobio biawe tiga obiria ari jaga bionka tegera muntu utheria gwikwa nje muntu na ari kwa nje muntu uti onoki
indi antu bara bakona kwi into byambia gwita mantu kwi mantu jambia gukara ore jati turaga bwe bwa kawaida imo Misiri uyu imo mataifa ore antu batumaira ruga inge mtu tijene na mwathani lakini turirwo iruteto atiri ndiria Joseph erirwe ate akaria into bibi turirwo imandikwo atiri birathegea birakara mu Misiri uria arona kankanenkanira bionde aranenkanira bionde ate ibia kuria kibia kiu biria arejaga amenyaga mantu jabio kagita igakinyire Josefu aragerua ojaura kabiti kare kagererue karathinjwo karaitwo muguta muka wa Potifa arona Joseph athongi muno gicunche kiu kena kiugo gigwikira gya kimiru gikandigaria muno ndene gicunche kia ithandatu gikithire kira kiriuga atiri Joseph nawe ari muthongi ninge muconoku kuthongoma mwanka ategererwo u akoneka imuthaka obata mwekuru arairirie kumama nawe Joseph aramwira thikira into bionthe inenkeri mukuru oku bionthe bienjarene ciakwa kana biyerungu ruotegeri rwakwa inde gwe mwekuru ni ntenenkeri gwe ugwe we mwekuru omunene okwa we mwekuru omwathi okwa nkoria kiuria Joseph athithio untu bwai jonto ne atheri ibanga nabona kanya nekuru banene bao baraba baandikite babatigira akui ibanga nabona kanya jakau Joseph ari na kwari ndithithia mantu ja mathuku banenkerwa na bantu jonto uritanwe na ritwa ria mwathani antu bagagwitikia ana bakanenkanirwa njarene ciaku ukathithia mantu ja imugiro no gitanagwa na ritwa ria mwathani ruteto ruriuga atiri tukarage tutheri tukarage tugaruki nuntu bwai tugachambithia ritwa ria mwathani tugekerithia ritwa ria mwathani ndao ikio akuga atiri batwe tuimenyagire mitire yetu tukarage tutheri na atu tutiga twinka wewe ngwa no okuga atiri ndene wa Filipi 3:13 ariuga atiri ruteto ruri twira atiri impombaga mantu jonde nuntu bworia umbikagira inya uria umpombithagia tugite ikanya njaiji cie guku cionde na ndiguru iji kithirwa Kristiano bara twiriku itukarite tutheri njaiji cia antu baba batije mwathanire kinya kana gaku kana ugo waandikwa kure ugatiga njewe gukunjira ati muntu uyu ena mwathani na njere ekatharimwa jonto muntu uyu ne atheri na mwathani no mutheru na akaraga antu aria kutheri nendaga gwitanwa na antu bara batheri kuri antu bari aja bakakinyirire gita ria kuthithirwa mantu ja ibo muno jontui baturaga bakarenetie na mwathani bagicietanagia nawe indi mitire yao nira Timotheo akuga atiri bena mungwanano jo kuonania antu bainyitie mbere mwathani antu bena wageru indi bakirega inye wageru bwo mwathani ichokere kairi mutegeri wakwa wa Ero TV ruteto ruri twira atiri tukarage tutheri ruteto ruri twira tukarage tutheri kampinge na yuku ria wa Thessalonike wa mbere ni 5 kamusari ka 23 na 24 kariuga atiri na Murungu okiri wewe ngwa arobutheria bukaba wema na irundu bienu na nkoro cienu kinya miri yenu nayo bio bithatu birokaraga biretheria biethirwe bitena antu athuku enderia mwathani wetu Jesu Kristo akeja uria obwitite bwe ni wa gukirwa nawe akojuria wirane buria heranire ritora mwathani rokumwa mutegeri wa Ero TV tukarage tuitheretie magita jonde twitikirio ria otheranagia na tharike ya Jesu Kristo igatutherie muturirene jwetu gaturombe mwathani twenenkanira kirigwe tugikwiraga kweli na manama ituremi kuthera lakini tugwitikiria tharike yaku igatutherie kuma na arua eji nikenda nkoro cietu na miri yetu igakarage etheri turungame na wirane bwaku mwanka tukwire okareja utuikie na aria wetire gututhuranira na aria tumbite kuthumbithia ritwa riaku kana twaricambithia na mitirete bui jabatu tugwitanwa na ritwa riaku mwathani tukurio gaturekere tutharimanĩrio tũrĩ amwe
nuntu nutwendete ndene ritwa ria mutanagu Jesu Kristo twaromba ningi gucokia nkatho. Ibwega mutegeri wa Weru TV.